Toi whātala whātu le pa iolo tātua tanu le nei whai whaopoponga tala whau mai Sāmoa usi mai elo whaafonga. O le aso le atulmata ia le atunu le toi taua whiai o le pālemene lana whontanga le wholasia leo le isi tala whaatatau o tu o le tupe. Po a nisi ati na e whau o whanta o toi le whainga malo. E lana tala whaatatau o tu o le tupe mo le isi tausanga. E le tala whaatatau o tu o le tupe le sa whaatatia le malo mo le tausanga le ua mawai. E tasi tesi ma le lua wha piriona Tala. Mai o le teimi lawa e tasi, o le ano fui e fōi ma le no fō le tu malo vai monga numero tolu. E le isi o na sui le ua toi manu malo mai le whainga palo tala i titi. E na ua malolo i le sa manu malo mai le whainga palo te tele, le whionga tai o le seo fiti ai maso. O le atulanga ese le wha o ngā ali Universitea o Aol Pasifika li usa pili nei tausanga, leo le a whātou tai le wha i unga le vaiaso, i le moto le wha la poptonga soka le a Pia Park, ona o le a avea le tupo tonga tupou le ono, ma lato malo wha alongia, wha tase fo i manisi e maua le lunga tūlanga i te tono le malo le Pasifika. O i lato o le a wha uina le wha o unga le nei, le ngata o alo mawhana wa wha mai na lato wa onga i te tono sa moelo na la laia le fua, a o le a wha pena fwe ona wha uina i manisi o whana wa wha tasi mai, o loo a o onga i isi la o le University i te tono le Pasifika. Ma o ta pena fwe le vaianga le pui puinga, mo le taunu mai o le fionga le tupo o tonga, mo le taleinga o to finga o le whaao o le University. O whaalia se pepa o whaamtalanga le tau whiaro whainga malanga a le Virgin Australia mo Samoa, ona o tūlanga taunga tau le suau e a fua mai le tauolo tauina pe i sae tu tonu. O whaalia le pepa o whaamtalanga o le a whaamuta whainga malanga a le Virgin Australia mai Brisbane a nga ia pia, e amatatu le aso lua se fuma le whao le masino au kuso. O Samoa le atunu ulo na lima lea iai atunu mo whaatulanga le tau whio malanga a le company waalele le Virgin Australia ona o mafuanga le tanguta o le tau le swau. E lima mōlianga o whainga whaato sina ma whainga whaala tua o loo tua ia i le whionga le minister o le whaamisinonga. Le whionga wheso lai a pulu tuinga mala o le suifai pule le tumaloa ana lofi numero tasi. O le tua inga nā fua mai i le whainga palo te tele le atunu o le tusanga o mawai. Mai o mōlianga oma o lo te ene le whionga le minister. E tau o le manga o le whaamisinonga le vaiaso le nei, na whailoa i le li loi o lo tūlai mo le whionga le minister ia Alex Sua. E toa lima mōli mau o le tua leo leo o le mana na o e tūlai lumo le whaamisinonga e whaawawa lantou mōli mau. Na whailoa le tamaita i loi le tū te te ia mapusua tania toa i loa, o le ale mawhai o na whaalia so na whina ngalo i le mata aupu leo watu i nātu e le loi le tū tangi. Mai whapena foi le whionga le whaamasino i ala la toa Rosella Papali, a whai o le tūlanga lea e iei vaenga iau na sila sila iei, o le toi whaahui le tu o le mta opo. A na tali sua, e le mawhai o na ia whaatinoina lea tūlanga, o na e le tu i natu se polo inga mai le whaamasinonga. Mai na whaawau i le wala au ngā le mō le maumua mua le tu leo leo. A na whai loe le tinai lumo le whaamasinonga, e leo mana o e whaawau lana mō le mau, pe whaawau foi le mata au pui lumo le whaamasinonga. Ai maise o lana mōre mau na tustusia le teimi le whainga pālota, ua whaisi ma mau atu i tuo le teimi na whaatino ai. Mai ua mai a foi o na uia tūlanga uma le whaale leia, ma toe wheso o tai i lantou. Ma ui manatu foi, ua se ele sao le whionga le li minister i ona tiu te tau ave le teimi nei. Mai ua te tau foi o na whaangalu i futia ua sola. Pei tae le italieina e le loia le tua leo leo, ma wha awawai o na ia whasiringia pēr lea mōri mau. Pe le iaisi tasi na ia wha awhewhe i anteia, po se isi fwoi mafua anga ua toe sui aila na mōri mau. Ma o lo wha awau pēr le iloilonga o lea mata opo. Ana le ai ana nafi, wa le ai fwoi le so. O upu ia na sauno i eile whionga le taitai o le hatinu, le whionga le la aude le maali e tōpala te wau fose shment, e le feilo inga o le kalapu malisi e te tala loa i eilan ta amilusanga o le neisi singa fua, na whailo ai e le whionga le pandemia, mai le tolu se furma le fitu tau sanga umawai, e leo mawhai o na whaangaroina le tau tua matavela, a alo le atunu no lantou amatamia le kalapu, mai ua telefoi lo te sao i au whaavao malo le atunu le taitua fitu ma le se furma le lima.
Wa fesoasoani le malo se leni tu inatu e whaatupe nai nisi o vaenga o le taamilisango le nei se Singafu o le malisi. La le tali wa tātou vaia. A malo tautua atunu. A malo tautua malo. Fa malo le fa e i le ngoa. Le ngoa e pele ia tātou uma o le ainga malisi. Ai le mawhaina ngalo taimi maaso fa pene ia wa o ina. O lo iei le ngoa tau le leia mo tātou. Ia, o le ti mai ma le whamanatu, lau whiaunga i le li perestene, o le watu lai mai le teimi nei, ma lau executive, ia alo i auto whai wāmanai. O auto tofi au whata maa whafose, ia ai o te aungo fia o te sau. Wafo o le tato motore na, e te le fesiri po le a manau, mia ro lau sausani, sau lo whai. Ai auto mali au te le whai me whata furu, whai whale leia tato la kapi, whai le lei, whai manino, fai malama i manuia il tātou atano. O le tūlai il tātou malo le nei vai tau, wa tūlai mai ma le ato toe lango tātou lakapi. O ai il tātou malo le lima suruafe, so soani il tātou tuna mene nei e wāle whamana tuina o le tātou tūtotasi. Ma le wha moe, o le tātou annual event le nei, tuto atasi umalava o te toyo le rumanai, se tau whakavau. E whai al tātou tournament nei celebrate el tātou tuto atasi. A toa po i manisi o tātou tālonga, na ua te talatu le vanoa. O tala fawia, manu e tele nei aso lo tātou tunu i ngā ruengo le awhenga iai, whasoi foia.